la so video long nali tum pha na ki wan pi la bang ke nali tum thumbnail mate title long stame thek pon long e get po kidam ta ho la metric ke pass la pen class 12 ke pass student tum phan puthot non Karbi Anglong government hin pen stame scooty la pen bicycle la pen na son thak thak si tangka kiron ponji apan adet la bang ke paklang poni kelo la so puthak si pini nali tum hanang than pachini poni po nali tum la so YouTube channel na anta subscribe rilang pulte pada de pin pen subscribe ko la pen videos tamina nali tum share poni kon tang de non pathek pen la so update puthak le lang pon lo nang la pen che than pon lo nang tang de non puthot lang pon lo nang la pen che than pon lo nang government of Assam office of the inspector of school Karbi Anglong district circular hin pencil solo la bangke kapiklang ponik lo kopia loma la so puthak stamini linali tuma phanang than pachini ponik po ke chengsi nali tum la det bang lang paprangon komantuar ni sila so alo la bangke kapiklang pon ma nali tum dak thek pon long ikpo 7 December 2024 ani sila solo bang paklang ponik lo la pen pinang an abang pu abang pi tume chini pot hailo la pen thek pon long pot hailo la stame karju long le ka chinni tum ta do uta haila la sela so aputhang ni li puthona li tum phanang than pachini pon thu ikpo la pen nang kapile mate la solo kapiklang pon la bangke ake hai bs ingti ahin pen se paklang pon iglo inspector of school Karbi Anglong district circle dipo hin pen la pen kumanmat fansi la solo kipi pon ma la so aputhak stame dak tok iglo the center in charge its SSC LC examination 2024 Karbi Anglong district la pen puthot dak dotlang the center in charge its SLC examination 2024 Karbi Anglong district la pen number 3 la bangke the principal headmaster all higher secondary la pen high school Karbi Anglong district tumhan an bangke dak pali ek thailo la bang solo la pen la solo kapile aputhang nili nali tum hanang than pachini pon ekpo kopia farman pansi kapile ma la pen kapiklang pon ma la bang ke nali tum non la screen along thek pon long pot hailo subject nali tum dak thek longji regarding ceremonial distribution program aputhak se la solo bang piklang pon iglo la pen kopia program apolotang te nali tum la anandaram borooah case award scheme mati short form pen pudamte ARBAS arbas puta pupon 2024 la pen pragyan bharati scheme 2024 mati free scooty scheme lo la pen puthot dak dothulang free bicycle to the student of class 9 la se dak pangrumpet pen dak thom scheme kiron ponji la so puthak se dak kitok poneglo la pen nali tum thek pon longji kopi pi scheme apulotangte anandaram borooah case award long pon ikpo la so scheme la pen scooty stameron pon ikpo la pen class 9 student atum phan dak cycle lata ron pon ikpo la pen adet kironji adet la bangke 13 December 2024 ani si ron pon ikpo la pen adim la bangke sertralin editoran home holong seron pon ikpo Karbi people solalo tara lang so dimsi ron pon ikpo la pen hala so hut kaduka vistame chitong dunang thaipo chitong dunang po la pen kuman masyo da amen kiduma alang litumbang ke scooty stame long don ikpo la pen bicycle stame la pen hala tangka stame alang litum long don ikpo la pen puthot la dak kitok pon stame dui gola nali tum dak thek longji la solo long kitok pon sir madam I am betting la anbang nili pore pon igelo la pen hala sot ki dun nangji la bangke da dak kitok pon ateng pulo tangte parents la pen guardians to manta dunang po la pen teachers headmaster to manta dun thai nangji la pen dolang la pen amen kido tum an la bangke dun ik thai nang po hala so det mate hala so dak kitok pon arni la bangke la pen kachitong dunun etum an la bangke kidunun etum an la bangke skulong sialang litum skulong bensipi ponik po la pen la daketok pon bang la ansol la si adet la bangke nali tum aning chibi kon kopia det ahutma 13 December 2024 la pen apor bangke la dak topon pe stami holo sorni nali tum damnang po kidam nang ji adim nali tum stami chini pon iglo nalitum thek pon long ekpo sertalin auditorium hall along si la pen Karbi people full taralang so along si adimang kithik pon lo mate padu pon po la se kadu ko efan stame tuning riglo la student doan SSLC long pen ke pas la pen its SSLC long pen ki undun first division atum la bangke la sole long don ekpo la pen non ke Charli bom la class 9 student atum stame nalitum stame la so ale bang mate cycle la bang ta long don ekpo la se
che tong dun ingo puthat da apor labang ni limpen dak nang li tumphan nang than pachini pon ik elang la apor ma 10 am apor hot sinali tum pale du nang po hala sodim la sil an chot lo la so aputhak nang ke than pon ji labang ke nali tum ta chini po la pen thek pon long po thai lo la pen la so video nali tum ka an ma share on share gon la son update nali tum kilong verji la pen kilang long verji aphan na pen pena puthot kaprega video mate kaprega update ni li nani tuma phan nang wan pik po la sipini la a video long bangkel online ton ponik nang la si domi thak mi kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an phan stami nilihin pen kardom to change your